Bishabelesh, Keshiwa Malobesh, Incabae, Lisbeth Aurora Chan Lopez, Beslai, Yanin Kansitesh Humpitz, Yolal, Shokolop Ichimaya, Yetel Bish Umeyastal, U clasificadores, Yetel Bish Umeyastal, Yetel Ulak, Balobo, Hebish, Utzibi, pluralizadores. Con un casik behlar, con casik le shoka. Guaye, intzama el baashtushan le shokolov ichimaya. Guaye intzama eshanap. Chembale tenema tinin westesh clasificador. Chenu shoki. Ka'a, Osh, yang Osh evawaye, Kam, Tulkai, Ho el balo, Wak, Uuk, Washak, Bolo, Yetel lahu. Tulaka le bash yang waye, lah elo, tumema kushano bi, minan vida teo bishuyalal ichkaslantam. Chembale tene yaninchan sikbatiktesh yolal bash yan yokolka. Le uchpe maya so kiakobe uhatzmo itik oshpe baalog. Kiakobe bash yan yokol kab yan galaxias yan ula balo pero waye hatzanoti oshpe baaway lume tul clasificador tul le tulo kumeyastal timakob yete tibalcheo timakob hinwal pasta linwake huntul pal katul shunam Oshtul mis, veijelu pastal y meyastik le tulo. Le culo chen utial cheo kushano, ets mubao te lumo, ma tupeko, ma chen kupeko kwekena binse, kwekena chaeka binse tu la kuchi. Tela, helu pastal y meyastik kul, laili, kushane chen vale. Hela amenetiema tu pasta lo pektuhuna. Kul hel pasta liwa kun kul che chupakal. Kun kul che haas. Tulaka balo kushanti pakalobe. U pasta liwa ki yetel kul. Let elo chen utial balo minan kushtalti. Le balo minan kushtalti, hebish le cinta hela minan kushtalti el wol cinta makushani el bashal makushani hel patali intzak helas balo hebish kisbut hel patali wake bashalop celularop Tulaka bash minano kushta. Besham lela let elo puhats pahati ya tia balo ku clasificartik. Chembale tela pues kuhats ati kape mas. Ele kutak paharwal utial hojas hebish huume de Pikunchal tzibin beku usarta waye mase usarta le walo let's eat jal tzil pakap tich hil sol tiil tool paach tas wol yetel pets Tile ya no te la lehach kumeyastal
men tubinu pecha hale le kohach kumeya tale walo hebish wall hebish minchele kap el helo yantela yete tetula con el chanchet de su tela yang mal mahach sukuyu sarta behlaile malo ten pul yete pak Beishan yanulak kukabatike mensurativos, baje mensurativos, le mensurativos, como ya está utia konon. Le baix wakabina mangwa baje kukonkotech woods, kukonkotech shed, kukonkotech tet, hat, bu, how, at, kos, luch, tulakle balobo mensurativos. Ya ne means amatela, pero como ya está. Wake ashikech aman buchiltushku konol huche, kamanik wall huche. Kan ochech ta woteche kabeti luch sa utela uke luch waka konik sa kawake konten luch sa beme kono lelo kumeya tastum beisham tela kutak pahashan de le demonstrativos kumeya talutia lubetal oraciones lela laile kubiskuba yetele clasificadores baashte tume wamateknatik exip malo le clasificadores matenopastrexa de demostrativos baashten tumelela kya ke wahum el baakena kena meya te wahum el baakena wale wahum el baakena tsite abeda tsik beya le kutkala yete a es que atuyale o esta o en atkuyale ya abo yani wak le o oba atuyale estas o estos le lo ese le o obo esos le aquel le obe aquellos u esa hiltintasa teshbehla kuyake le otocho ese o esa casa le otocho obo esas casas waye yantu usham u plural le tange ela beishante ela kawakesh ba ashten si demostrativo wakin sakle pero le tangela la le tubinsito ti utani plural ichmaya baashe plural ichmaya le plural ichmaya wa el tam kutsoko yetel kunwo baashe kunwo le kunwo ukatu yale vocal le wa kutsoko yetel kunwo utsoke yanexak o wayema tu chik paha mentanek ilik demostrativos wakitsak tela wakawikesha tela ma atechu chik pahal pero ku chik pahalela tela wo lela chen kutsoko yetel wo ukatu yale consonantes tete la consela tekin tesh baashi tekin sipatikesha Hebish let Angela ukatu yale na wank atin wale ya abo behna hobo ya behna tingwila ho abetin wale na ho yete wank atin wale ya le ya jich che wank atin wale le ya yani wak ya abo bishane yani wake ya abo wake ike te textustek ilaho o kutsoko yete
yetel wo, consonante, wakutzoko yetel kunwo, yanin tzakchen ob. Lela kut meyah tikton utialutz ibin malobi. Chen vale kin kasut yetel shokolob yetel clasificadores sobo utialin wesiktesh bishubetan hum el tzibin yetelela. Wakianin chak hunkulche malob beikump ata let angela hunkulche un árbol. Wayanin walik ochtulmis le ochtulmis yantela matinin a plural tela matinin pluralizarte angela ba ashtem tumentani meyastik le shokolo yetelu clasificadore tiatene tur kusham yete osh ukatu yale yanten ochtulmis wayanten ochtulmis mukatin mukatsitela Kinwale oshtul miso op. Motu bel kinse beyo. Abetu atachen oshtul mis. Watets ibo yam helam bishiyam. Matiakten haitu mis yane. Lelohin pastalin aktu. Le bashtin wahte sho le pluralizador tilet amis. Uyake miso op tu ayo. Le quela tan y le en cabetin sacle en demostrativo estos gatos cantan. Le miso tu cayo, los gatos cantan. ¿Veo? Y le la pues humpitstile e bashop te canatu much cambali mayatam y arkansa Samuel que she wa utsta uchesh le meyatin betajo. Laile wa upasta le kachakula shoke. Laili malobe, pues nip olantitesh tak tu helkin.